дар Тоҷикистон нақшаи қабули довталабон ба донишгоҳҳои олӣ дар соли 2023 ҳамагӣ 53% иҷро шудааст, гуфт раиси Маркази миллии тестӣ Сабзаалӣ Ҷаъфарзода рӯзи 3 август дар нишасти матбуотӣ. ба гуфтаи ӯ дар соли таҳсили ҷорӣ ҳамагӣ 59 000 довталаб тавассути Маркази миллии тестӣ дар донишгоҳҳои кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ҳарчанд дар ибтидо қабули 110 940 довталаб пешбинӣ шуда буд. иҷрои шипасти нақшаи қабул ба чанд омил аз ҷумла коҳиши шумораи хатмкунандагони мактабҳои миёна ва ба афзоиши нақшаи қабул вобаста мебошад, гуфт раиси Маркази миллии тестӣ. аммо намояндагони бархе аз созмонҳои ҷамъиятӣ ба хусус дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ сабаби ба таври ҷиддӣ коҳиш ёфтани таваҷҷӯҳи ҷавонон ба таҳсилоти олиро ба қабули қонуни нав дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ рабт медиҳанд. дар Тоҷикистон образование ганда ҳасту, баъд армия мегиранд. طبق قانون نو دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل میکنند باید 1 سال خدمت حربی گذارند و دانشجویان ماجستراتورا و دکترانتورا دیگر حقی به تأخیر گذاشتن خدمت حربی را ندارند. دانشگاه پلی‌تکنیکی، دانشگاه اگراری عموما در یک حالت بحرانی قرار دارد. سال گذشته در اون قریب که یگان نفر خیلی کم در اونجا داوطلبان حجت سپاریدند. ناظران اینچنین قید میکنند که واقعا توجه جوانان به تحصیل در دانشگاه‌های کشور اساساً به آن دلیل ظاهر میشد که توسط مکتب‌های عالی امکانیتی به تأخیر گذاشتن خدمت حربی وجود داشت و در بعضی دانشگاه‌های دارای کافدرهای حربی حتی پس از ختم آن میتوان صاحب بلیط حربی و رتبه افسری در ذخیره گردید. الحال تحصیلات جوانان در دانشگاه‌های عالی معنی خود را گم کرده است، زیرا دورنمایی زندگی و امکانیت ادامه دادن کار در کشور دیده نمی شود و جوانان آینده خود را با تاجیکستان وابسته نمی کنند. قسمی زیاد میگیرن اما دیپلم جای کار نمیوبن روسیه میروند، یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده ایستاده است. این یک. دوم، وقتی که اون بچه میداند که جای کار نمیوبد، چه ضروریت است رفت اونجا داخل شدن؟